ngithe anikwazi ukumngcwabela lapha anizwa na anizwa Nkomoza ha ukuqala lo mfana bengenayo imvimo ukuhlala lapha lo8 okwesibili bedelela lo mfana bedelela kakhulu hayi kancane cha ha nifuna manga behlangabezana nenkinga lena esihogweni ha azosibokela lapha hostel nabheda ha Macengwane umfowethu nawo umuntu wazi kahle ukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa nanixabene kodwa manje ngasekho kumele wehlele ngezansi mfowethu ibhlungu ngami into ekhulumayo esikucelayo kuwe Macengwane kunye nje kuphela imvume negunya nelungelo lokuthi simfihle kahle umuntu wethu siyacela kulungile ngiyavuma kodwa ningizwe kahle lo mngwa ngoba mfisha kube ngaka angizwe nitulutulo masinyane nithu nithandaza nithi amen masinyane nithu that's niyeke lento ukuthi benifakaza amanga umufu belungile umufu benemali nibe intamba luhlaza manga Macengwane ayikho lento uyithethayo andizange ndive ngomngcwabo we2 minutes apho kuthandaza msinyane kuthulwe kuculwe ingoma amagugu kuthulwe Macengwane uyisile lento uyithethayo ngomngcwabo omntu hey elamlithi umngcwabo mawube